Cái kumnajariba Congress Working Committee ki member Sri Gai Khangam Lingsin Biriba Akhoi party ki senior leaders sing Manipur Pradesh Congress Committee ki office bearer sing press amasung media ki both electronic and print media ki marumapang sing pumnamak Akhoi mayam pumnamakna Bharata Manipur da laiba praja puna ungna khangi madudi democracy satpa laipak haibasi center da oiba yai state da oiba yai government haibasi permanent natte government ama laigani government ama chatkhani sum permanent oina government si sum laigadaba natte adubu matam matam gi matung oina any sarkar na center da oiba yai state da oiba yai any policy decision lawrpada karigumba warep ama lawrpa matamda ganatantra chatpa laipak tuda lairiba praja sing India da laiba yai Manipur da laiba yai praja singna karino haibasi sungsoi soidana khoi khangningam-gani haibasi madugi wakhandudani akhoi da ngasi press ki marmapang singda hujik lairiba state sida lairiba government sina handakta haibatare ngarang na handa haibatare Manipur da laiba National Institute of Technology NIT masi sometimes back 2009 da India apun bagi establish tauba advanced technology da yamna khongyang yang na chenjalakpa matam dugi UPA government du da akhoi state government na atai te state ta su NIT se national importance ta establish tauba hore e karigino Manipur da di sigumba center na 100% funding taubigadaba sigumba institution ama lingbiroi da bagi maram karigino na ikhoina haijaba matamda okay haidna aina ningsing basi sumamagadi Manipur ki NIT se India apun bada established torpo matamda subject to confirmation tara chuba institution weram gadra haibase ai thajabane aduna matamdugi akhoi state government sarkar paiminariba akhoi punamakna tumba chaba khangdama khai government of India na yes go ahead hairpadudadi akhoi khudakta matamdugi state government du da jiksu lengsen leire koi ge now moirang them okendro na education minister in charge oibani government of India na matamdugi prime minister Dr. Manmohan Singh na madam Sonia Gandhi na yare noida NIT ama linkhatpa yare hair masjidi karmai tawni haina khudakta moigi director kari even minister of state phoba education ki 2 times tharakra adu kamhai tawni kamda ugani noi sidi haina aina ningsing jabada akhoi khuda ta hoba yanana bana tak end leiba government polytechnic se sidai da ahan bagi chhatra masing kaya dagi hauni hostel na krai da woini professor sing na krai da lehengani aina akhoi mayam chi tomba chaba khangdang thai all concerned minister sing education minister khakta natana mari leina ba mantri sing PWD gi minister even planning and development authority gi chairman oiba akhoi inau Dr. Loken matamdra maha oibani akhoi mayam chi hatta punna unitedly work tawraga ahan bada government polytechnics da badugi fencing dakar leiba adudagi classroom extension tauba adagi hostel ki kari boys hostel girls hostel kraida thamni khoni tawraga tawrakpaduna ngasi di ngarang na handa tangmari da waramane city convention center da honorable governor yauna tara humdoi rak shuba NIT gi annual convocation meeting da permanent campus ama NIT Manipur ki
lam pinanaba taurani haibase si prajasingna sungsoi soidana khangningamgani na koi khalle karigino 2009 da even officially hand over tawhibadi akoina lam kari permanent campus kari lam pi hibase 2014-15 adwaida male apunba total acres se a little more than 341 acres suba prime land sidaita akoina lamsi NIT Manipur da officially allotment tawraga pata jama bandi pata kari aduga nakna bada khas len sunati huge individual private pata len yawrmeva aduga institution siki importance yengaga akoina acquire tawraga sigumba central institution singse maybe RIMS oiba yai airport oiba yai National Sports Academy oiba yai sigumba central institution singse masidi state government na lamdi akoi pinayeba khoina state ki paisa leijaghidrabdo aduna acquire tawraga parida pathoga di pari samaga kunthai hengani acres di 341 acres khare henane khoina NIT da pi hibasi aduda piraga temporary class hore then adudagi amuk matamdugi moigi director even madugi inauguration tawkiba 2 times union minister lakna tawraga akoi tawhibase la iba question di masi ship torni ship tawba yade haiba kasu leite government policy ni ai ngasai mathakda thamgai do government ama lakani government ama chatkini aduna matam di government gi decision oirambadi yayeba ship tawba mafam location du da ship tawda akoi party ki side ki kasu objection leitiyeba tawbudabu present permanent campus se sidagi hongaduri si kari maram gi no haibsi Manipur praja singna khangning oidrane suitable oidrabra lam marang kaina leitrabra kari maram gi no masigi tangai phadaba kari leire haibsi sungsoi soidana Manipur gi praja singna sungsoi soidana aidi khangningamgani haina khalleba masi hairakpa yai congested oiba city areas deida karigino yamna low laying areas deida lampien pat hairibaneba sidaida lan pisalla mega na su hairakpa yaiba ngasi dagina aina khanbadadi sahi 35 hian hreba even center da paliba government se Modi ji gi government se sahi 10 heleba matamdudadi low laying area oidraga state government ji sahi 10 complete work kadawreba adu matamdudadi low laying area oidraga hojik low laying area ne na hair kadawbagi maram si karinoba aduga masigumba national importance ta linkatpa institution se masi state government ne hata kushi tawba yadeba there are certain terms and conditions karino haibo state government na pigadoriba lamse forest ki reserve land sokra soktabra number 1 number 2 da madugi communication train facility leigadra air facility leigadra sugumba mayam terms and condition mayam si jenge adugi educational facility leigadra kendra vidyaloy anakpada leiba adugi medical facility leigadra RIMS leire 2 hospital including Caesar hospital leire sigumba tamen condition si moi mayam yen kanda government of India na yarak paneba adu akhoi gi leijagidraba paisa state government gi leijagidraba paisa duna ngasai gi 341 acres se matamdugi paisa value sidi nearly 10 crore state owned source gi paisa ji putho aga government of India ngai banati ko akoi basi loina fencing tawraba matungdani akoina free from enclosure layer kanda NIT da akoina lamji patane kaine hand over tawri basi now la iba issue di manak sidaida low laying area ising thumme khotle adum tawre ada tawre akoi gi matamda areas deida anak pe area da government gi institution leiriba
sewage treatment plant khangde or mechanized agriculture ki farm khangde or rims khangde rims su aina ningsing bachi sumagadi nearly 100 acres central institution ina rims su additional lam yamna da ka were khoi chi kita BBO like AIMS ki status da wo upgrade tor pa yai haidra nearly 100 acres piram bane adagi hujiki NIT sida lem hauba haiba tare ai ningsing ba amagana chap chaba de 100 to little more than 200 acres hoy ba water body se masigi climate sigi lampian area sigi yamna maru na 100 acres khare hen ba 200 acres ki maya da ai chap chap di madugi masing du di ai chap chap kaure madu water body ama sem na ba Imphal city area sigi kendra taruk tere se sidagi rainy season matamda ising mayam jingsi absorb tawna na ba lampian pa chide absorb tawna na ba water body amadi yamna darka woigani haidna koi water body si create tawna na ba yam kan hotna ki ba koi matamdu da honorable minister in charge tawraga tharga aina su closely monitor tawraga water resource ministry da master water body amakapta create tawjage na haina tawkana yes okay pasapige adu orgadi noi water body se sidagi dig out torkado ba leibak se karai da hundokani si dispose tawgani yam maru ibidi sidaida chawraba water body sidagi longthorkadaba leibak se karai da hundokani disposal site to hayu haiba matamda madu akhoi matamdugi engineering mayamna banghai haijen bai yabsun taba samhoyar thauban dani khangde bisnupur dani khangde imphal east dani khangde west dani khangde samhoyar disposal site amadi ministry da akhoi haiba taba sida dispose tawni apunba leibak ki volume na suk yambani mafam se sida dispose tawni se haiba taba madu moi convince tawba ngamdabadagi project tu matamdu da sanction tawhide aina mu haire adado why not you go to Jammu and Kashmir Dal Lake solar lake leiriba mayam do throughout the year moisu adum dig out tawra leibak se adum tawri ni karai da dispose ta wi haina noi umta chatlo na chatpa thaba sidaita moina haire moigi dudi madagi tawthorpa leibak se masina samoyar adjacent adugi area du da har oina wonthoga semaga Jammu Kashmir dadi apple farm si angakpa huge leigredra madaita madugi farm da har oina yoli hai then why not you apply that technology here at Lampian Patasona adudaida matamdu nang hudraba hujik si government of Manipur na water body ne na ama sidaida hujik paikhat lieba masi paikhat pasi akoi phatte haibanate objection tawbunate detailed project report to da masidagi tawthorpa leikhom haigadra ising haigadra madu magi detailed project report da karai da dispose tawni haibisi detailed project report so yaurong ganeba madudagi tawthorpa leikhom khangde ising khangde chingthorpa se NIT campus da kamthan gadabni madad dispose haise madu oigadamni haibisi detailed project yaurong gadra madu water body sigi tawthorpagi leikhom natraga leibak natraga chingthorkada ising se masi distance ki matuina detail project report ta paisa yaurong ganeba aikhoina chingnari bidi praja singna chingnari bidi water body sidagi chingthorpa ising natraga leikhom se hek thamnari ba NIT campus se sidaida kamchallaga lainang mayam do kamchallaga Madugi transportation charge maybe some crore oiba maybe 50 crore maybe 100 crore madu kanano khraga manarga paisa si lokthok na ba tawkhrabra lokthok khrabra haiba question ji lai maduna aikhoina matamdugi state government na NIT da piramba lam 340 acres henbase hujiki water body de chingthorp leikhom ising se NIT campus to da nearly 100 to 200 acres se leikhom ngata ising ngata kamthen greba maduna kamthen badna maram oidna NIT gi campus si hujikti flooded tawna ising thumba hogale question di water body dagi lokto water body do phatti haibanate ko water body dagi sing thorpa leikhom natraga leibak natraga ising do
सेंट्रल इंस्टीट्यूशन NIT दा काम झलबा अतैदा डिस्पोज तौरगदी हु हैज ऑथोराइज्ड दिस NIT की डायरेक्टर ना नत्रगा रजिस्ट्रार ना याय अखोइस दा हाइदो ओना हाइदो लिब्रा नत्र काम झल लिब्रा बा सि क्वेश्चन जिला ओइद्राबा अदु ओरगदी मदैदा नोई तौनिंगबदा तौरो अदुगा नोई लौथोकनिंगबा पैसा लौथोआदा काम झलो हायरगदी स्टेट गवर्नमेंट से हाना NIT शिप तौबा अदुमाई तौद्रा RIM से who knows after some times surrounding the लेरिबा RIM की इंस्टीट्यूशन से शिशु मफम समहोयर शिप तौननबा हाना प्लान तौबा दरकार ओइरोइद्राबा अदगी ICAR की अदगी हेक थंगनरिबा NIT के हेक थंगनरिबसे सीजगी हॉस्पिटल से मल्टी स्टोरेज नत्राबा मोइना हायरप याय लो लेइंग एरिया दा मतमदुगी गवर्नमेंट ना साइट सिलेक्शन से लालमे हायरप तारबा यामना सेंडी सोइल हाइसिरा यामना लो लेइंग एरिया दा सोइल फत्तबा जगह दा खलमे हाइबा तारगदी NIT की सराउंडिंग दा लेरिबा इंक्लूडिंग सीज हॉस्पिटल से मथोन क्या सागेबा सीज हॉस्पिटल से याबा तारगदी व्हाई नॉट NIT दे करिगी यारोयो एकर चहुंग निफु हेनबसे लांगोन की लंबी में चलिदो मधुग हेक ताइनबस ह्यूज एकर्स हार्ड सोइल अतोंबा सिदचु लमजाम द लेरिबा एकर चाम ओइबा याय चनी ओइबा याय मधु बोथ साइड ता सिजगी साइड अदोम द थंगबा ओइरो नत्रगा गेम विलेज का अदोम द ओइरो लेरी हाइबा अखोइन हाइजबदी करिनो करी हिडन सीक्रेट एजेंडा मफम से शिप तौथोगा मफम से करी ओइना सिनगे तौरिबनो और नत्रगा मफम अमदा होंगिबदो मधु कनो तौदी हाइबगे वा नसदे अइना ngसाइजो अमुक हंजन हाइजरबदा न्यू लोकेशन सिटी कम्युनिकेशन की सेफ्टी की ऑल फैसिलिटी एजुकेशन की हेल्थ की लेरम याय लेरमोय हाइब नते होंगदोरिबो मफम दो अखोय मदर मफम सादे न ऑब्जेक्शन तौबसु नते गवर्नमेंट पॉलिसी नि तौबदबो मणिपुर दा लेबा प्रजा सिंगनदी सुंसोय सोइदना खंगनिंगमगनी अदुना अखोय की इंस्टीट्यूशन सिटी वन ऑफ दी प्रीमियर ओइबा ngasi phauda hek hawdagi ngasi phauda more than 1000 graduate tongan ba subject ta puthokraba adugumba institution ni chumnadagi akhoi manipur gi khaptagi wanate entire country sigi south tagi east tagi west tagi sida tammiba angang singse even nahan gi tarahumdoirak suba convocation do national level sigi angang sida puthorpa angang se national level da aina taja gi bada satra manga taruk hena national level gi competition tawna bada gold medal phangbo hu yawe haibadi aduki matik sigi institution si yamna maming leiraba adugumba institution amani haibada aidi haiman ma thoy na khalleba praja singnati मोय हाना मोयना तौरंबा अदु अदा हेता अइना हाइजनिंगिबदी गवर्नमेंट से अनौब इंस्टीट्यूशन अमा खक्तंग लिंखननबा सेंटर की खंगदे स्टेट की खंगदे हाना तौरंबसि नतबा हाना सि तौरमद्रे IIT आई येतपगी वानतेको हाना ने मेघालय दा अमसु लेग्रे हंदकता इलेक्शन मयाददा गुवाहाटी दा अमसु IIT अखोय सिदा मणिपुर सु IIT गुंबा म पुरे हाइबिउदना अदुगा अखोइसु खंगेबा शोर मनुंगसे यामना कंजेस्टेड ओइरे हाइबसि खंगेबा अदुना स्लोली असिसु सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नेबा अखोइ मंत्री पुखरीदा IIIT से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अखोइ मतमदा हौरंबनिना टेम्पररी कैंपस मंत्री पुखरीदा सही मरी की बेस से बेस अहुम लोइग्रेबा मसी शोर मनुंगसे यामना कंजेस्टेड ओइरे हाइदना मखानदा 150 acres acquire तौरगा मदुदा dedicated line 3311 kV substation का लिंखत्रा मदुदा आइना तावदा infrastructure से almost ready सुमाई तौना खोई मतमदा शोर मनुंगदा खोई सिदा थमनिंगमै वखन केसु लेतिएबा इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी अदुसु सेनापति रोमदा अखोई मथंग तमना लाकपसे अखोई शोर मनुंगदा कशु सिदैदा थमनिंगबै वखन लेजदेबा तौदबो मदुगी मतमदुदा
हुजिके हारिबा मफम से अखोइने स्टेट गवर्नमेंट आई हौबदुचो हाइजग्रिबदुनी NIT से अखोइना थमनिंगे न हेता सिरा थंब नतिएबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न मिनिस्ट्री दुगी अयाबा मोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की करके अयाबा पुनमक से लौरबा मतुंग दुदैदा मसिगी इंस्टीट्यूशन से सेटअप तौखिबनी इवन आई तारीख ती सिदा मयामदा लोई एंथोक्सगे मतमदुगी UPA की चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी लागा कंगलादा फंक्शन अबदा इमा मार्केट करी करी मयाम प्रोजेक्ट मयाम संगाब लापदो मदुदैदा मान मसी NIT की से फाउंडेशन स्टोन लेट तौबिरम बनेबा अदु खंगदे इंटेंशन से आई से केनो तौबै वनतेबो हानगी गवर्नमेंट नबु तौरमदी मसी फागे फौ फरोय तो डिस्ट्रॉय तौगदमनि हाइबा से मैडम सोनिया गांधी लापा कंगलादा मसीगी फाउंडेशन स्टोन NIT की से लेट तौबदुदा इमा इबेंसिंग मयाम से स्ट्रीट वेंडर की करी करी मयाम से मसीना अखोई हुजिक लेबा इमा मार्केट सिदैदा फमबदा यामना कंजेस्टेड ओइरे मेमोरेंडम अम पिरगा मैडम अतोपा मार्केट अमखक्तगा नुपीगी मार्केट अमदा साबियु हाइदा मफम अनकपसि थीब कांदा स्कूल सिसु अंगांग सु इरै लेत्रेना तोम्बिसना मार्केट तो मतमदुदा कुमारी सेलजेना तानचाबा हाइतारे वुमेन इन चाइल्ड की मंत्री यौरपा अर्बान की पाइबा अदु नुमितुदा लाउथोअमगा सेंक्शन तौरगा हुजिक तोम्बिसना मार्केट ऐसी कांग्रेस तौरबनी तौगनु हाइरिब्रा खंगदेबा इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड स्टेट से अतई अतई नाइबरिंग स्टेट अखोई ब्रदर्स स्टेट ने बिग ब्रदर ने आसाम से ngarangda कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर CR लौबदो आसाम ददी अनौब कॉरिडोर रेलवे की ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर तौ अदु तौबियु यायो वी आर मोस्ट वेलकम मणिपुर की लाइफलाइन ओइरिबा 2006 दा डॉक्टर मनमोहन सिंह लागा एक्सटेंशन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम जिरीबाम टू इम्फाल मणिपुर से वन ब्लॉकेज सिना अदुम लोइबा खंबन नाइद्रे हाइदना खुदा फाउंडेशन स्टोन लेट तौबगा नेशनल प्रोजेक्ट नेना डिक्लेयर तौरगा तौरिबसे मतमदुगी ऑब्जेक्टिव ती मसीदा एटलीस्ट एसेंशियल कमोडिटी से मणिपुर की से मसीदा पुरागदी कनासु आइडी डिस्टर्ब तौब ngमगने थाजदेबे एसेंशियल कमोडिटी सिंगसे मयाम द मतमदबु हाइनबने सी रेलवे लाइन से इम्फाल फाव हेक रेलवे हेड से हेक यौगिब तारगदी मणिपुर की दरकार लेबे एसेंशियल कमोडिटी सिंगसे सिदा लोइना पुसलगदी बन ब्लॉकेज से तौभम लेतना मणिपुर की CSO मयाम लेरिबा मयाम से कराइदा करी इशू थीने न फगीभो तौनग्रीनेबा सिददी टाइम बाउंड सही त्रानी थोई मपुंग फारेबा सिमतंगदी एक इस पॉलिसी की पार्ट अमोइना सिमतंगदी सिगी मतमदा सही अमसिदा अनिसिदा लोइगदबनी हाइद्रा सी यौरअगदी आइदी मणिपुरदा लेरिबा नेशनल हाईवे 37 ओइबा याय 102 ओइबा याय इकोनॉमिक ब्लॉकेज से मसी हेन लेस इंपोर्टेंस वैल्यू लेरक्तदना आई मसी अखोई शांति पुरक्नम होनबदा मणिपुर से यामना अचौबा मतेंग अमा आइदी ओइगनेना आशा तवी हाइनाई वाफम खरची आई कोई सिंगदुक्सबने सी अखोई नंगचबा अखोई पार्टी के प्रेसिडेंट ना वारीपुन मगलीबीग्रे अयाकना मतमदुदा एजुकेशन पुजरम बहा की मतमदा अयाम्बा थोकी अनि याम नंगचबदी ngarang nahan honorable chief minister na ekhoi gi lei ba NIT gi se permanent campus leitaba dona permanent campus ama thamani haiba miyam da chamam na ba ma pohon ba se yam laibak thi actually sai panbi gi dumaina 341.5 acres se allot to rabani hariba allotment si ekhoi 2011 gi 31st 1 2011 da मणिपुर गवर्नमेंट ना पता जमाबंदी से NIT दा कोई खुशी नगी बनी हाइबा पता से अलॉटमेंट की पता से सुमाइना अदुगा होजि क्लेम अमा तोबिरैबा मफम से इसिंग थुमजले हारि से असे हाइबा मफम से परमानेंट कैंपस की मनुंगदा टेम्पररी बैरेक साबनी खोइना मतमदुदा हौदोरकपदा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दा
खरा रेंट लेरमी अदुबो अखोई लेरिबा मिजोराम ददी वेरेस थामदा 70 लाख रेंट लवी अदुबो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मधु पुनमक्तु तौहंदना एनआईटी दा रुम पीहंदना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ता थंबी सेंबी साबी मखादा 2015 यूरोपददी मतमदुदी यामना विजन लेबा वाईएस राजन हाइबमना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरमैन ओबिरमी महागना अखोई पुनमपु बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग दा वारेप लोबिरगा हारिबा कैंपस की मनुंगदा असम टाइप की बैरेक टाइप अमा साबा अदुगा लेरिबा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सानबा थंबिरई तसेंगनदी अखोई लेरिबा एनआईटी का CPWD का एग्रीमेंट अमा सोखोई इनादुना अराउंड 83.5 करोड़ से रिलीज तौग्रबनी CPWD दा अदुगा लेमहोबो पैसा खरना मतमदुगी अखोई टेम्पररी बैरेक सारगा क्लास होबो याना बायदना हारिबा अखोई स्टेट की इंजीनियरिंग विंग हदना अखोइना सेमगचबा सेसा थाजबिरगा सागिबनी होजिक लेइसे परमानेंट स्ट्रक्चर नते परमानेंट स्ट्रक्चर दी खरे हेना तोंग जगह पाइल्स फूदना पिलर यांखई चामा हेना पाइल्स फूब लोइग्रबनी अगी कंसर्न दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट तापीखिबदौना फॉर द लास्ट 10 years 15 years अखोई 10 years हाइजब तारे गवर्नमेंट सिना कैदौ लेई सागदब थबक्ति साबीदना CPWD की लेबा प्रोग्रेस ती हंगबीदना करीमता तौरमदबदौना मफम लेतबदौना उलहलगा यामना अथाप मफम अमदा होंगनी हैबसे यामना से कोई नुआइजदबा आई फील वेरी सॉरी अबाउट दैट अदुगा लेरिबा मफम सिसु हारिबा लांगोल के एरिया सिसु पतादार सु लेरमी अदुगा अतोप अतोप अनऑथोराइज ऑक्युपेंट्स मयाम अमा लेरमबदो यामना वाना मतमदुगी चीफ मिनिस्टर ना माकी विजडम सिनबिदुना मयाम दुबो बैकेट तोहली पता पीरंब सिंगदना मतिक चाबा कंपेंसेशन पीरगा सरकार ना PDA ना मदुसु प्रॉपर फेंसिंग तौदुना लेरंबगी ngasi खोई ngasi मणिपुर होजि होजि थेंगनरिबा अवाबसिंगी मरक्ता खरखै सिनसु फाली नत्रगदि मतमदुदा अतोप अतोप जाति ngasi खोइगा नुंगाइनदब लेनरिबा जाति सिंगी अयाम्बा मसिंगना खुंदारमदुना खोइ यामना अंगकप फंगना अवाबा लेरंबसु याय अदु नयाक नंबर मपांगसिंग थमजनिंगिदि मीडिया की खुतांगदा मणिपुर की छात्र की संस्थान पुनमक्ता अपील तौजरीसी येंबियु नैनबियु मतमदुगी सरकारना छात्रसिंगी खनबीबा हौरकलिबा तुंगी जाति की नहारोलसिंगी खनबीरगा तौजरंबा थबकसिंगसिबो करीमता मगुल लेहंदना नेशनल इंपोर्टेंस इंडिया की अदुमलबा NIT 10 खनबदा मणिपुर की सियावरिबनी अदुना मसे छात्र की लेबिरिबा मणिपुरदा लेबिरिबा छात्र की संस्थान पुनमक्नासु अखोइना थमजरिबा वफमसिदा चुमरान येंबिरगा हेन फब खुदोंग चाबा सिदगी हेन फनी हायरगदि मफम होंबीबदा इट्स नॉट ऑल लुक आउट अदुबु ऑलरेडी CPWD का NIT के एग्रीमेंट अमा इनादुना अयाम्बा पैसा थाजदुना पाइल्स 30 meters डेप तौरगा सेमगा लेरबा पोसे हौदना NIT से इसिंगना थुमजले हाइबगी एलिगेशन अमा पीबीरगा मफम होंगनबा तौबुसिदि लाइबक्थि होजिक सारी सिदि मतमदुगी वाइस राजन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरमैन हाइबीबा मतमदा 5 years खकिनी अदुदि चलगा लोरे अदुगी मतुंगदि डिसमेंटल तौब्रा नत्रगा तोपद सिनबा याब्रा प्रॉपर्ली सागदबदि खरा काखलगा खरा अंगंब जगह अमदा तंजा चारदी मीडिया की मरु मपांगसिंगसु येंबिरुबा याय डिपार्टमेंट लेरिबा NIT की ऑफिशियल सिंग तानबीरगा अदुना मफम खरसि सेंगदोकचगेदुना यागना थमजबनी स्पेशली पुंगलोय लोयबदा छात्र की संस्थान खुदिमक जेनजी की लेबिरिबा नारोल पुनमकना सोमदा माय ओनजनबिदुना अफब छात्र पुथोकनबा दुगा लेबिरिबा नेशनल इंपोर्टेंस सिंगलबा इंस्टीट्यूशन से ngakpinaba yaknasu ayaki site gi matamdugi thau pujaramba oin appeal tawjari thank you all